Okay, we're back. Aruba kat apo din na dat lang nga sunata tayo apo nga kinansyon daidi Jose Feliciano apo DJ kaawang mortal ni Stevie Wonder ta pirmi nga nagkingkin silap na sada nagdinanogan. Okay, the song is entitled It Doesn't Matter Anyhow and somebody from Echagi Isabela mo lang tinakaala mo. Congratulations to Alex Gameng, 23 years old of Purukdos, Kabugao, Echagi, Isabela. It doesn't matter anyhow. Talagang ginugal na siguro na ito. Abna ibaga nga mini John Mark nga Jose Feliciano tatay. And apo pati ni ka Emil anyhow when no tinuno. Apo dagsang kasa ta din amo ti title na kabaruan ka ngamin nga tao ka Dr. Emil ta hamo da gito yung kadaanan millennial songs ta amo. Anyway, once again, congratulations Chenti Nangabag from Kabugao, Echagi, Isabela. And this time Karuba, adito yan na po abay ko datay may isa kadagiti contestant na po iti Search for Ilocano Idol 2020 nga maangay ito sa Jai F1 Kabatuan F1 into no February 14 para ejinti show nga entitled Valentine 1 Jai Kabatuan and may gid na po iti grand final. So our fourth grand finalist is Alia May Albervalazo. Detagat fourth. Aji fifth ngamin imuna idi nga kim mansion idi last week and apo, isuot mo di headphone na anak ko, orayang pa, nga ibagakang ka. Okay, isuot mo, and alam the microphone and kita, mantatati ka, babalin mo nga agsalit at ing Ilocano. So, naimbag nga daw mo, anak, Alia. Naimbag nga daw, sir. Ayan. Baliwan tatati awag mo kanya ka. Kuyang ko naman. Kuyang. I feel younger with that. And Alia is your first name. Yes, kuya. Aha. Tatano nga, awagan na kiti Al-Aliyah. Nati aramidam. Kit mabalimit la tatay sa nakati nakasanayan din na, kuya. Al-Aliyah, kung narakanyam? Haan. Aliyah, okay. And I've heard that your mom kat naisama lang ako makanta. So, sumursurot ka kang kuwan, ano, dagig na ni mamam? Namaminsan lang, kuyang, no, nga classes day, kuyang. Ay, so, let's say Friday therapy, when no Saturday, sumursurot ka. When, kuya? Tantandanan na ka mo, when no Amamit, kuya. Ayan, okay, thank you. And sige man, I'm sure isuna iti may sakadagiti vocal coach mo. Sige, kablaawan man, dagiti familia, may tatanga ka nito. Kablawak man, dagiti pamilya, kenti ang adanan, ni nanang ko, ni mamang ko, and uncle ay Kuya Marvin and his wife. Ayan, ni Marvin Agne. When, kuya? Apay, taga San Antonio Isuna, Kawayan. Opo. Ayan, okay. So, ading Marvin, apo, ididamdamo kat kadwa Isuna nga nagplano dito yung singing contest. Nga madi mo nagparparangan. Iso nga sinulsulo min. Anyway, into no next batch iti Search for Ilocano Idol, ading Marvin. I'm sure maka-join kan for the arrangement of their -1 and audition. Ayan, importante nga. Anyway, so, anya ti umuna nga kansyon ng anak ko. Ayan, tatakat iparang na dagiti na dumaduma nga kaabilidad na matipa nagkanta. And this is part of the competition. Graded apo da itoy. Kasmat dyan ti YouTube recording da. Graded mo lang. And 50% of that, ijitulatan apo grand final. So, anya ti umuna nga kansyon ng anak ko. Yan. Palubusan Naklatan. Ay, Palubusan Naklatan. So, ladies and gentlemen, our fourth grand finalist, Alia May Albervalazo. Magdududog day to'y rik na at sa saidig apo iso
Yaklatan ikaskasun nasaysaya at lakuman nadikan na am-amu yakuman masaksaktan taaramid mo palubusan nakadin nga umadayo tapnon mapanunot mo ado abasul mo jag marik na ti pamated mo nagbalbaliw ka limamiis ka sabay tamaawatan na palubusan na awanin ni ayan nasakit para kanya asikat makikita kaduang ni ay ayatem anangin sukatam kanya panagkibkibin niyo adwa magdudugdug daytoy rikna sa idik a puso yaklatan ikaskasud nasaysaya at lakuman nutikan na am-amu yakuman masaksaktan aramid mo palubusan nakadin nga umadayo tapnon mapanunot mo ado abasul mo jak marik na ti pamated mo nagbalbaliw ka limamiis ka sabay tamaawatan na ken palubusan na awanin ni palubusan nakadin nga umadayo tapnon mapanunot mo ado abasul mo jak marik na ti pamated mo nagbalbaliw ka limamiis ka sabay tamaawatan na ken palubusan na awanin ni palubusan nakadin nga umadayo tapnon mapanunot mo ado abasul mo jak marik na ti pamated mo nagbalbaliw ka limamiis ka sabay tamaawatan na ken palubusan na awanin ni ayan Kaya napintas di sunatang am data karaoke kaslamo nagapo di natin nagidanom di radyo. Ayan. So at nalawag nga tada kita dado mga karaoke. Oh, are you going to sing that one? Try It On My Own by Whitney Houston? Okay. Anapay di gijay. Imahe palubusan na. Ikaw ba yung Constantino? Sige man, pagsarunuan taman. Okay ta, no, dato ti song sponsorship damdama to no 215. So, once again, karo ba, isubli man kata kayo ni Aliyah. Datay fourth grand finalist tayo. Kita may ayok iti timek na ta. Iti vocal quality na apo nagdakkel. Nagdakkel. Nagkadu ti mabalin nga kansunen nga talagang
original iti Timek na. So, that's one of a kind. And usaram ko madaitaan ito no grand finals na jay husking, ada ti pakyok-kyok na basit. Ayan, so talaga nga naisal sa lumina. So, to sing ikaw by Yeng Constantino, our 4th grand finalist. Dinggan tayo nga rod. Gura ka dataan, idipin pa ito nga parte na. Okay, dataan. Totoo yan. Ganyan, nagpintas si boses na nga talaga. Go ahead. Ano mo ko naman dyan, Mike? Kasla original. Sopay, Humihinto sa bawat oras ng tagpo, ang pag-ikot ng mundo, humingiti ng kusa aking puso pagka sagot ng tanong na nag-aalala noon, kung may magmamahal sa akin ang una. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit nandito na ikaw, ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang maikapal, biyaya ka sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko'y ikaw, at hindi pa ko magkasama ka habang buhay.
Okay, we're back at Kadote pa dati balasang ito'y kakuna da gito'y sponsors to'y apo di jay abroad. Kuya, itry mo man nga medyo ala, aming agpukaw. Ayan, itry mo man nga medyo rock ti kantaan na kunana, apay nga tata, kaya da ka nga pakantaan ti rock. Ayan, so, dati na isagana mga rock, anak ko. Kawang kanong, ato ay, kang kanta mata. Ayan, padaas kay. Mabalim mo usan dito microphone. Ayan. Okay, padaasam, sago mo katagitay, dumdum nga kada tayo, DJ, abroad mo tatanga. Adun, actually, iti followers mo, and in fact, si kati agtatap dito YouTube. Ito'y views laeng. Ngayon dito'y analytics, of course, we have to consider a lot of things like the revenues, the time watch, etc., audience participation, kung kunada. And kung na to'y, si Kaiti number 1 for with an outstanding views of 11,134, and then next ni Crystal with 10,940, and Gina Lynn 9,219. And then we have Renz PJ, 9,172. And ni Jasly nga, 8,415. So, dapat time da po nga, ngayon da ticket automatic da gito yan. Urehan mo i-kampanya deta, buyain na buyain da gijay YouTube subscriber 84 dekid dubo. Ngarot patasin man dati tatano, medyo matesting ni Ading Ella and the rest of the group in Hong Kong. Okay. Tata, Lisa. Okay, padas na. Wen, padas na. Wala. Huwag mo pansinin ang naninira sa'yo, basta't alam mo lang tama ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin, kung papatulan mo lalo ka lang naaasarin. No si balasi, sino ba sila? No si balasi, sino ba sila? Well, that's it. Okay, just try. Kahit talaga mga kayang-kaya ng aluganan datang sonata. Ayan, thank you. And ang kumakayat ako nga kansuno na diyan nga kapisado. Just a trial. Kahit iti maudi nga i-prepare mga sonata. Anak ko, Kat? Try it on my own. Try it on my own by Whitney Houston. Yeah, actually, of all the artists, apo, dati may isang paborito data, Whitney Houston, nga oreno, go-awit kami kini John Mark from our gig. At dadagi radio stations, apo nga 24 hours like IFM. No, dito di sonata, apo, iti lugan may nga agaw-awid, awan tag-tagariti talaga nga. Oreno pa ulit-ulit nga ding kami dagiti kantana ni Whitney, nagpintas lata ti boses ay ti lapayag, especially dagijay ang nga dagitakat nga bash iti songs na dagijay imon una dagijay I wanna run to you dagita launa sa kadajay version ni Whitney Houston ti Pearly Shell nangagmo dajayan and ako you gotta believe me nagpintas dagijay Pearly Shell na sa kadajay Let Me Love You Carmelita among dajay kinanta. Joke lang. Aji himala amom da jay kinantana ni Whitney. Oh, sayang. Ano di himalang balong kaso di himala ni Whitney Houston? Himala da jay ya? Wow. Nalipatak sa mutan na yan. Nalipatak ko na. Lagma da jay himala di kinanta ni Whitney. Himala, I'm in heartaches and pain. Himala ko na dyan. Himala de jay. Okay nga, Rod. To give us her last piece, ladies and gentlemen, our fourth grand finalist from Angadanan, Isabela. Anya nga barangay mo dyan Angadanan, anak ko?
Buena Vista po. Buena Vista po. Talagang ada po na the ending na awam mat. Okay, from Buena Vista, ang atanan, ladies and gentlemen, once again, our fourth grand finalist, Aliyah May Alberva Lazo. Tapi ko man yan. Naulimag. Data. Saving all my life. Wiser now, I'm not a foolish girl you used to know so long ago. I'm stronger now, I've learned from my mistakes which way to go, and I should know. Put myself aside to do it your way, but now I need to do it all alone. And I am not afraid to try it on my own. I don't care if I'm right or wrong. I live my life the way I feel. No matter what, I'll keep it real, you know. Time for me to do it on my own. It's over now. I can't go back to live it through your life. Too many lies. And if you don't know by now, I can't go back to being someone else. Not anymore. I never had a chance to do things my way. So now it's time for me to take control. And I am not afraid to try it on my own. I don't care if I'm right or wrong. I live my life the way I feel. No matter what, I'll keep it real, you know. Time for me to do it. I'll start again, go back to one. I'm running things in my way. Can't stop me now, I'm just begun. Don't even think about it, there ain't no way about it. I'm taking names, the ones of mine. Yes, I'm gonna take my turn.